Territorial organization ilawan kendu power minister kejingman kendu kejungi kedai luar ban implement no ya katulok jong kini ki train home guard volunteers kapok jong ka make civil defense and home guard officer kani kedai betang ye jong ki kan EECL mo kamdai re bro ka ki civil defense katkum bagi hadir bagi yo kini ki documents ki ba paper kini ki circular, kini ki order, kini ki notification ngilap ba hadu menta kini ki volunteer jong ka home guard ki ba try hapo amisal kimyo rekat kung ka bala implement ya kata increase proportion dan ni ya kata highly skill plus ya ka 10% ka high risk allowance but she spark ya ka washing allowance tengi na kalian kajongi di bahai di kecil tu, kalau kaji kendo ko pastuna, bana kalian semua par minister, ulah par kopi ya kan ka wages, ka dor jang ko wages, ulah ai ka commitment, sim ya kan ka setiap bantu keu ya kan ka, tulok jang kini ki volunteers. Kandi hang ni kumpat misai hau arterik or lightrik umi arcara rusak kebuat jawab dari itu jawab kami iskan kalau franchise baliban menteri kamno ia kata which is yang highly skill hang ni kalau thoma high skill category plus 100 washing allowance and 10% risk plus per month kabum kila dek pun kiu ini kena bidungi kibatre hatu ka civil ka volunteer kimyo syutang hapo saja dari kimyo itu arpo tam kaba ini pat nomor bahwa yang kedua dari kebasai mentala sampusnan menjual tu EP ka MESL hapo kan ka department juga di volunteer ke klaim berkurang ke idea bagi wanru nomor nilai ba kini ki volunteers haba ki shinti ya ketika kam jong kita ki belum regular ki bahasa yo pe kumba prapo new po prapo aja te ni omai kesokal kan yu ba pensiu ya gini katar as perul ban menteri kam implement ya gani ka ai ki ba kila le ka ba kila exploit itu kata tanda kalian jong minister ula ai ko commitment ba inshin kaya gani but hagini kisni khot urut but lashai uang ba commission meeting ban ya kran halo kan kata ga te jom kani katung mentan kada hilau ban kiu tulak ya kini ki civil defense kita lagi kita volunteer kita tere apuka MCL te ka bamenta per ka ba ar kada ka ba ya kran ya ka mau senram power distribution habai de ka mau senram dangshen ki kenhun per bat ki snong nong tu kila ikun tu minister power minister te ngina kalian ka jongi ni survey ngina la de survey ni la ngam jelio bat ni la ba kani ke franchise lani kata ka fet ko ka pensak ram kapag pat zero siya ka MSL kumbalay ko klon tingin na kalian na kasi ni dawa yu power minister ban file FIR per siya ay ka company but kada ban ka hagajin lam jo minister CMD bat ka MSL kide ban shimti no ya to kanang ban la ban penwandur no ya ketika mau dalam power distribution kaba hadu menta kiba pro kiba yuk nong nong to long ki long yang kiba penon kam ka power distribution kadang kumba approximate hadu kat rahajar te ni na kalian ko jungi ni penbor bat ni kentu ya ke union jong ka MCL dan nota ya ki seng balang jong ketu katain ki MD bakin ya trailang ba kindawan ang sorka ban kini no bat ban penya yi de ke MCL nomor ba ka franchise kala pending ya ketika pesan karena kalian ko jungi ni stress ngata bat ni yai ban ya kan ya ba ni kentu khamtam ya union kabade ban pressure nomor ngila ikendu iki engineer jong ka MCL kato kan ni kiong ba kilong capable lada kiyo ya kata ka chance kila ban taka idea kong ban rafi la ki invest arpulak kita lah mengener pen mix hadu pulak kande ka la ka dot ke jinglas lai ko 10% ru nakalian ko jongki kini yai trade pat kin wan don ban net ban pen ya kan ka MCL bat nakalian ko jongi nyong ba lu por mustang stress ba kuno ya ka fet ko penduk indesu
Star hula kali saya membayar ke FIR kila ada ai kila budian punya kuntai teh Henry yang ke ban shimti pada yang kan ke mau sama power distribution kin khot ni ku beriu ke dan kita hari ni ke MSL bat kin pek di kinu kita ki lenti ki kriteria ki bandai te tau kan ni ke last ke bangi ekran bi kulum kan ni haga jingkiu jong kulai namar pilai I keleng umdai tang hasor andre sya nong bendong kamtam sya menakane dang syang kadang mi news limba cepot nong men somo iban ki BPL siang ki ba senar sarkan andre hantur akiu ki belat put kini kita te ngilai kran baru power minister ai ka commitment wala don kun kita ka jing kiu ki bar kata kabel subaha ban milik mi ki SDO ki ba hajan jong gitu ki power distribution lani kila ban lengba ki kenuhon jogi kisnong gini kita kila punya bentuk tapi minister